Arratsaldeon, sail ofizialeko Moira filmaren prentsaurrekoa egitenagoaz. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la... Hasiera emango diogu Moira izeneko filmari dagokion prentsaurrekoa, sail ofizialekoa, antzesteleak dituzue hemen, esan osteko itzulpena egingo da georgieratik ingelesera. Beraz, ingelesa ez dakizuenok, behar bada beharko dituzue, kaskoak, entzungailuak, eta zuen lehen galderaren zai daude. Ia nola animatzen den. Euskaraz ere, bai. Ez da zuzen da. Bai, baina, en ese caso... Argitzagatik. Bai, momentu bat, Aurrera. Ez. Hori jakin nahi nun. De acuerdo. Bai, baina euskarazko itzulpena oso egingo da, bai, izango da. Arrazorik gabe. Sí. Bai, ongi etorri. Jakin nahi nuen, zuzendariari galdetu, ea gai hau oso ohikoa den, Georgian egiten diren filmetan, eta gaia hauteratzerakoan zer nabarmenduko zenuke parte humanoa, antzezleak eta personaiak, edo ingurune hori mafioso zinguratuta, eta zerk izan du pisu gehien zuregan? Ez dut ongi entzuten, apal xamarra entzuten dut. თუ არის ეს ნორმალური, ქვეყანაში ანუ ესეთი რაღაცები თუ მართლა ხდება და რატო აირჩიეთ ეს თემა? მადლობა კითხვისთვის. Thank you for question. რასაკვირველია ხდება. ეს არის სოციალური დრამა. Galdera zaila da. Interesgarria. Bai, ohikoa ote dan, Georgian, bai, drama sozial bat da, halako izurrite bat da, Georgian asko gertatzen dena. Horiek dira dauzkagun arazoak, eta horrek banatzen gaitu eta mintzen gaitu. Horiek dira Georgian ditugun arazo sozialak, baina uste dut ez dela bakarrik, Georgian bakarrik, Mexikon ere horrelakoak gertatzen dira. Beraz, uste dut istorioa nahiko errealista dela. Kaso, Alemaniatik nator, eta galdetzen nion ere buruari, zer pertsatzen duzun personalki Georgiako sistema horretaz, alegia famili balioak hain garrantzitsua diren lekuan? Ez zoragarria da, alde batetik, baina bestetik, esan nahi du alaber film honetan anaia zaharrak ardura hartu behar duela, gazteak egindako zerbaitengatik, beraz hor borroka bat izan dut bi osagai, bi alderdi horien artean. Erabakitzeko orduan, ea sistema ona edo txarra den, eta zer irizten diozuzuk horri? ძმამ რო აიღო პასუხისმგებლობა თავის პატარა ძმაზე და ეს რამდენად კარგია, ცუდია, როგორ მუშაობს საერთოდ? მართლა ეს რეალისტურია?
ну, მე ვფიქრობ ეს არის ფილმი ბრძოლა ალბათ იმ პრობლემებთან და ცხოვრებასთან ისე რომ არ დაგარგო შენი ღირსება. I think it's a movie fighting against the Uste dut, filmak borroka egiten duela, borrokatu egiten dela arazoekin, ez galtzeagatik, ez galdu ez zure balioak, ez zure nortasuna. Pertsona hori sakrifikatu egiten da, eta behar bada egin duzun importanteena, ahal zuen guztia egin duena familia berriro batasun bat izan dadin. Batuta egon dadin. Baina badakigu batzuetan gertatzen dena, bizitza ankerra da, badakigu, eta hori guztia areagotu egiten da Moirarekin gertatzen dena dela eta. Primeramente, felicidades, me ha gustado mucho la película. Lehenengo eta behin, zorionak, asko gustatu zait filma, galdera bat egin nahi nioke. Can you repeat the last part? ოჩა ფილმისთვის გილოცავთო და პატას მინდა ვკითხო ეს მოკლე გზა რომელიც უნდა გაგევლო და გრძელი აღმოჩნდა როგორ იგრძენი ამ როლში თავი გრძელი გზა თვითონ ფილმში გასაგები You mean in the movie? როგორ მივედით თქვა თუ მოგესალმებით პირველ რიგში დიდი მადლობა იცით რა არის ქუჩაში, სკოლაში ისე ვიზდებით ჩვენ, რომ მსგავსი ადამიანები ხშირად გვხვდებიან და ბევრს ვიცნობთ ეგეთ. In the street, in life, we meet the people like that and we grow up like that in Georgia. ბევრი მეგობარი მყავს. ბნელი წარსულით ესე ვთქვათ. I have a lot of friends with that kind of dark past. სამწუხაროდ ეგრე ხდება. არ ვიცი, სცენაριο წავიკითხე თავიდანვე, ჩემი წარმოსახვით რაღაცები დავინახე და ბატონ ლევონთან ერთად ვიმუშავეთ და რაღაცა ალბათ გამოვიდა, არ ვიცი, მეტი რა გითხრათ ვერ ხვდები. Yeah, unfortunately it happens like that in Georgia. When I read the scenario, I liked it and in the end, together with Levan, it came as it came, the whole movie. A pesar de la barrera del idioma, me parece que hay en esta película un excelente tratamiento de la imagen. Me parece que hubo en un momento como si pasaran sombras de China, ¿cómo se dice? Muy hermosos paisajes. O sea, para mí, aunque no soy un experto en cine, me pareció un lenguaje cinematográfico excelente. Muchas gracias. Es un comentario. ეს ვარიანტი ისეო, სურათები, აჩრდილები და ასე შემდეგ, ჩინურ ვარიანტს მოაგონებდა და ძალიან კარგი იყო, უბრალოდ კომპლიმენტია თქვენთვის. ძალიან საინტერესო ეს ხედები და ასე შემდეგ. ამის დამსახურება უდიდესი არის ჩვენი ოპერატორი გორკასი. ჩვენი ოპერატორი გორკას დამსახურება დიდი ეს. Gorka. Yeah, it's because all this is because of Gorka. He did all this. Our DOP. ¿Quieres comentar algo?
Bueno, muchas gracias por tu comentario. Yo creo que no es una cuestión solo de mi trabajo, sino del trabajo de todo el equipo, de la planificación del Evan, del trabajo de los actores y luego pues de haber elegido un sitio, un lugar de rodaje donde era muy fácil retratar, no había que hacer grandes cosas para retratar la vida que allí nos encontramos, el ambiente ese oscuro y no tuvimos que realmente añadir nada nuevo a lo que allí había. O sea que tampoco fue una cosa. Sí que está bien, o sea, estoy contento de que hayamos elegido juntos pues unas esquinas donde poner la cámara que creo que daban cierto realismo a la película y que creo que han funcionado. Two questions. The first question is relevant to the movie. And why did you choose Greece as the place where the mother goes to sing? That is the first question, which is specific to the movie. The other question in general is, how is the political situation in the Caucasus, with all the problems we hear of, affecting the film industry in Georgia? Thank you, Willie. რატო არჩიეთ ეს ბერძნული სიმღერა, რომელსაც ხედის დედა ფილმში. და მე იყო პოლიტიკაზე, ანუ როგორი პოლიტიკური მდგომარეობა, სისტემა და ეს სისტემა როგორ მოქმედებს კინოხელოვნებაზე ზოგადად საქართველოში. ხო, მივხვდი. ნუ პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩვენთან არ ვიცი რატო დაახლოებით ალბათ ერთი 50% ადამიანებისა, უფრო ქალების მიდიან საბერძნეთში სამუშაოდ. მიდიან ძალიან მძიმე სამუშაოზე, მომლელებად და სხვადასხვა ესეთ სამუშაოებზე. Yeah, I don't know exactly why, but in Georgia many women are going to Greece and they are working and doing different hard work there. Eta mota desberdinetako lanak egiten dituzte bertan Grezian. ვსკუთეთ, რომ ეს ქალი ყოფილიყო საბერძნეთში. That's why it was Horregatik oso errealista izan da hori filmean erakustea, eta horregatik erakutsi dugu modu horretan, Greziara bidaiatzen duela amak. Kantuari dagokionez ez dugu itzuli, izan ere, egia esan, ez dakigu nork deitzen zion amari filmean. Hori eskutuan utzi behar izan dugu, zer gertatzen zaion emakume horri eta zer dagoen horren azpian, edo horren atzean, baina seguru asko argituko dizut nor izan zitekeen emakumeari deitzen dion, telefonoz hots egiten dion pertsona. Eta politikari dagokionez ez dut gogoko auzi politikoak komentatzea, baina batzuetan egin behar izaten dugu. Gaur egun egoera nahiko egonkorra da, normala nolabait esateko, Georgian. Zinemari dagokionez, zentro zinematografiko bat daukagu, eta azken honetan oso ongi ari da funtzionatzen, baina zoritxarrez ez dago dirua nahikori filmak finantzatzeko, eta badakizue zinema egitea luxu bat dela.
Eta horregatik ez da hain erraza film oso on bat egitea, baina batzuetan hobeto funtzionatzen du film on bat egitea, baina aurrekontu oso apal batekin horrelakoa da egoera gaur egun. Horixe esan nahi nuen galdera horri dagokionez, kontu horri dagokionez. Ama aurreratu egiten ditu bi ekintzez gero zer gertatuko den. Gortina bat alboratzean tapatu egiten du, baino apur bat uzten du agerian. Eta gero, arropa zabaltzen ari denean, ariaren zati bat moztu eta bota egiten du, hori gertatuko da gero, parte bat moztu egingo dela, gauzak aurrera egintezan. Hori gauza bilatua izan da, edo irakurketa librea da. Eta bestalde, jakin nahi nuke, musikaren kontua, aukeratutako kantua oso ezaguna da. Eta hori izaera nazioartekoago bat emateko filmari, eta zergatik aukeratu zenuen kantu hori? გასაცვლის აივანზე რატო გააკეთა ეს გააზრებული იყო თუ ეს ნიშნავდა ოჯახის მოწყვეტას და გაყოფას ერთმანეთისგან როგორც ბოლოს იღუპება ეს მსახიობი. ეგ იყო პირველი კითხვა და მეორე ეს მუსიკა არის ძალიან ცნობილი საერთაშორისო და იმისთვის ხوار გააკეთეთ რომ საერთაშორისო დონეზეც უფრო მოსმენილი იყო და მაგით გავხდარიყო ცნობილი. პირველ კითხვას რაც შეეხება რასაკვირველია ეს შეგნებულად გაკეთდა ძაფის გადაჭრა ფაქტიურად ამ ბიჭმა ჩვენმა მთავარმა გმირმა დაინახა რომ მას ბედისწერა არ აცდება და შინაგანად მერე უკვე ფაქტიურად სხვა რევით ჩაბარდება თავის ბედს. This was done especially the cutting of the Hau modu berezian egin genuen aria moztearena gazteak Hektorrek ikusten du azkenean dirutza bat lortuko duela, baina beak ere hala ikusten zuen filmaren amaieran. Eta neurri batean gauza jakina da haren sortea bukatuko zela amaieran bukatzen den moduan. It was a question of a taste. We have not done it especially. Gustu kontua izan da. Kantua ez genuen aukeratu modu berezien ez ginen gehiagik eskatu horretaz. Baina kantuaren ideia osoa da oso ongi egokitzen dela filmaren barruan. Baina ez da esplikatu behar kantuaren amaiera arte. Hori da dena. Buenos días, buenas tardes. Quería preguntarle al director si para elegir este tema, ya ha dicho que en su país, y también lo ha comentado el actor principal, ha habido muchas situaciones de mafia, que conoce a muchos jóvenes que han tenido un pasado un poco turbio, oscuro. Entonces le quería preguntar al director si para elegir esta película se ha basado en algún hecho real o en algún hecho más o menos que haya ocurrido en la vida real en su país. სათაური რო აირჩიეთ, სპეციალურად აირჩიეთ, იმიტომ რომ თან პატამარს ახსენა, რომ ეს რეალურია მაფია ასე შემდეგ საქართველოში და იყო ეს დაფუძნებული თუ არა რეალურ ამბავთან, რამე რეალური აიღეთ თუ ეს შექმნილია. სათაური რატო ავირჩიეთ? არა, სათაური არა, შინაარსი, ესეთი შინაარსი. ნუ რასაკვირველია, რეალურია. ეხლა კრიმინალის და პოლიციის თანამშრომლობა მე მგონი მხოლოდ საქართველოში არ ხდება სამწუხაროდ. It's of course it's a real Jakina erreala dela eta tamalez ez da gertatzen bakarrik Georgian, baizik eta poliziak eta delinkuenteak elkarri lotuta dijoaz eta batzuetan kausa beraren alde borrokatzen dira. Nik esango nuke Georgiako egoera okerragoa izan dela, gaur egun ez da hain txarra.
Historio erreala da, ez da drama sozial bat. Bichis da, nu კრებითი სცენარი გაკეთდა ამბებიდან. It's not exactly a story that taken exactly. Ez da zehazki historia real bat, baizik eta Georgian gertatu diren zenbait historioren arako nahasketa bat, eta Hector gaztea kombinaketa horretatik, historio kombinaketa horretatik sortzen da. Orain, Gorka gure artean dagoenez, nola iritsi zinen Georgiako proiektu horretara, eta esplikatuko aldiguzu pixka bat ze desberdintasun dagoen haren zinemaren eta Europako zinemaren artean, eta ze aukera ikusten dizkiozu filmari? Tira 2008ko gerran, Rusia Georgia inbaditu zuen, orduan hemengo talde batekin joan ginen, eta film bat egin genuen, gure lehen filma, Georgian, gero hemen zinemaldian estrenatu zen, hain zuzen, eta orduan hasi ginen, bertako produktora batekin loturak sendotzen, eta gero itzuli ginen 2012an beste film bat errodatzera, Otsaika, ura ere zinemaldian izan zen, eta Tsaikaren ondoren deitu zidaten bertan lan egiteko, zenbait aldiz, hau izan da bertan filmatutako azken filma, eta nire karreratxoaren zati handiago egin dut Georgian, Espainian baino, ongi iruditu zaitan ibiltzea. Eta bigarren galdera, ze desberdintasun dagoen, funtsean, hango zinema oso bitarteko mugatu ez egiten dira, oso film txikiak izaten dira, oso simpleak, oso artisauak, hemengo filmak egiten ditugu, Kariño berarekin egiten ditugu, baina nahiak antzekoak dira, ambizioak. Uste dut azken honetan, han egiten diren filmak, ambizio gehiago dutela, kanpora jotera eta zinemalditara jotea, zer hango banaketa zirkuitoa oso txikia baita. Baina tira. Baina txera handiz filmatzen dira, hemen bezain besteko txeraz, gehiago ezin dizut esan. Espero dut filma gustatu izana eta bere bidea egin dezala. ¿Alguna pregunta más? Sí. Beste galderaren bat? Niri aso gustatu zait filma, eta galdera batzuk egin nahi nituzke nola aukeratu dituzun bi antzezle nagusia, Pata eta Zaza. Eta erakusten du Georgiako zinemaren bizitasuna azken urteotan, zeren zinema nahiko indartsua iruditzen baizait. Erდება ქართული ფილმი და მისალოცია. დიდი მადლობა პირველ რიგში. მე პირველ რიგში მინდა მადლობა უთხრა ჩემ ჯგუფს უყველას და განსაკუთრებით მსახიობებს. Pata და გიორგი არიან ძალიან ნიჭიერი მსახიობები, ეს არის მაგათთვის ფაქტურად დებიუტი არის დიდ კინოში. და მე ვიტყოდი რომ ნახევარსიტყვაში ესმოდათ ყველაფერი. და ძალიან კარგად იმუშავეს. მადლობა მინდა უთხრა მათ ამ ახალგაზრდებს და უსურვოთ ბევრი წარმატება. Talde osoa, talentu handikoa da, antzezle guztie gogor lan egiten dute, Pata eta Georgiren kasuan batez ere, nire mezua hartzen zuten, eta hitz erdi batez, oso modu zuzenean antzesten zuten papera talentu handiz, eta horrela egin izan dute, baina zure galerak Pata eta Zazarekin zuen zerikusia nola aukeratu dituzue? შობის მეგობარი, რომელიც არის ძალიან კარგი მსახიობი, არის სხვა შორის პოეტიც. Zaza laguna dut, txikitan dit, poeta da eta antzezle bikaina. როდესაც მე ვიღებდი ამ ფილმს და როდესაც იწერებოდა ეს სცენარი, პირდაპირ წერის დროს ვხედავდი ზაზას. ზაზა
Jaja beste herrialde batean bizi da eta beste herrialde batean bizi da eta lan egiten du, baina gidoia idazten ari nintzelarik haren aurpegia sortzen zitzaidan, iruditzen zitzaidan oso ongi egokituko zitzaiola antzestu behar zuen berari. Დავიწყე მსახიობობაო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დაივიწყა კი არა, ძალიან კაი ფორმაშია დღეს. And when I proposed him Eta proposatu nionean papera antzestea film honetan, esan zidan, kontuz gero, ni ez naiz hain ona antzesle gisa, esan zion zuzendariari, baina okar zebilen zeren eta oso ongi egin baitu. Eta uste dut, berriro erabiliko dudala Jaja film gehiagotan. Tomo la palabra otra vez, disculpen. Berriro hartuko dut hitza, barkatu. Lehenik eta behin, nire antzesleekiko lana oso emozionala delako. Oso gustatu zait, nire lagunarekin bezala, bera frantsesa da, eta berak egin zuen galdera, alegeia, mezua da pertsonaiaren honestasuna, bataren honestasuna ez duela ordaintzen, azkenean berak bere bizitza ordaintzen duelako. Zer esan nahi du horrek, zer esan nahi du honestasunak ez duela merezi? Eskerrik asko. Sorry, could you repeat the last part? Okay. ხო, ძალიან ემოციური იყო თამაში თვითონ მსახიობებისაც და ეს პატასხანაში განსაკუთრებით ბოლოში მისი გულწრფელობა ასე პასდება, ანუ თავს წიდავს გულწრფელობა. And what was the question? And what's the question? Okay. Do you think that that's right? Is that the message that's trying to be transmitted? That honesty doesn't მისი კეთილშობილება არ დაფასდაო რა და რას ფიქრობთ ამაზე? ანუ ვინმე გააკეთაო და არ იყო დაჯილდოვებულიო ბედის მხრიდანო რა. ნუ მაგაზე ვილაპარაკეთ სწორი კითხვა არის. ეს არის სწორედ ბედის წერა რა. ალბათ რომელმაც არ იცის არავითარი კანონები ცხოვრებაში. Yeah, we've talked about Tira honetaz asko mintzatu gara, elkarrekin. Eta hori biziaren arau bat da, bizitzan ez dago araurik. Eskerrik asko, hemen utziko dugu.